Ka market kadang sakut haiju i-range lada pipet. Kampat lat sejerong lani syapo ro. Hai ni i-range nado jan kano la jan mentasi tayo tam kadang sakut be kini ki benda. Kampat break sejerong lani syapo. As long as baka market kadang stay on this range, we just have to scalping and trade with small quantities. Kumentas ngiro ngatry ban going long ya ke market o ngatry ban short ke market na kini ki benda na kini ki benda ngatry ban short ke market mene na kini ki area jong na kini ki area ngatry ban short ke market na kitu ki area namar bakalongkum ke resistance zone nre still ngalos arsen nge short nang to ngadang expect ban scalping syapo ke market namar bangai ibai ke range kamlat kano kano nre still ngai hit stop loss arsen kini apa kini Porsche BJ nge short nge shim ya tu ke put option ars pa kan reo nga exit spark knife sa ngalas hadian nga short biang nga shim na to ko put option shibije sa pau ye nga tiet spark rupau nga exit spark puar nga loss hi nga short te hadian nga pet nga i ka trend kala change ki intraday traders te nga going long no ha ka por shibije san pau nga try ban going long te nga shoes clapping kandian poi RVJ ye pau minute ye nga yo profit te menta sngi yo nong tang kandian namar ngi haban play small quantity shwaya menta ba ke market kampat kio sejerong lane kampat her shopo kampat prai ke range tingi haban shuli scalping te da kalong kumni ke market kadang kamba yangi bangin stay away lane ngin dangi trade ngi hapshim small quantity nang ta ngin book profit kloy namar ba is good only for an option sellers sakamtam ka vex ka red ba menta kalai spa is not that bad, at least something is better than nothing. Tamada kalong kumni tika emotion ka cake baha kamtam yang ki option buyer tila da ngimlaban control ngimlaban handle baha dan ngilaban kum trade over trade te kan sa increase tangka loss lara kalong kumni